Pibabasan ni di Kristus, kapibasyan ni Diyasu ay tapinay kong avi. Tadaw minggu na po di ba ino? Nga tadaw minggu kaapat, timpu tomod taon si. I-eklesia sa baagi do profeta di kinaingan. Avasi o kinoy ko to datako, tunoho do kinaingan, do dumadi do profeta nga vidaw. Do papaka di bos nga vidisido, daid munong datako, om papabaldi daid pamagunan. Nga aiso do kokozo di titak, do kapagahungungan daid datako, nung aiso no do titak, do kaginavan. Kaginavan, kumadaid pamagunan, imiyaga, di Kristus, iiso katahangan, sundong patu, do magada datako, o pamagunan.
dahan, lumikot ngawi doi Tuhan. Musiko mamarayo, kalansanan doi kopos yang dahan. Iano garayahan dahan, ikaratino suang ginawo, o manahagi ako ginawan, tu iano buwas koposion. Asa nang ginawa dahan, lumikot ngawi doi Tuhan. Musiko mamarayo, kalansanan doi kopos yang dahan. Iano garayahan dahan, ikaratino suang ginawo, o manahagi ako ginawan, tu iano buwas koposyon. Asa nang ginawa dahan, lumikot ngawi doi Tuhan. Musiko mamarayo, kalansanan doi kopos yang dahan. Kalansanan doi kopos yang dahan. Idngan di tamang, om di tanah, om di spiritu tabitua. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om ikaginabahan kiningan, om ikapisan di spiritu tabitua, miyampay na Diyoso sa viabi. Tapi na ikong abi, itudo da misa datakaw datadabay na i-eklesia sabagi da profeta di kiningan. Ano itanggungan datakaw sabagi da profeta mamabos mentok da kiningan. Dari kano po pasadiaw ginawa datakaw kano mga kunda dosa ngabi datakaw papatonda dari datakaw sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas om day Diyosu ay tapinay ngabi. Doon ako pamidaw so koso. Id pamusaban ngabi ko. Id bos ngabi ko. Iduno inayman ko. Iduno iaw ko na ngasan damimang. Maza do hasako. Maza do hasako. Maza do hasako tagazo koso. Itinapogi, tamakinsian so di Mary. Yobitwa, pointi hambus, hahangay. Sabi abi, ngabi. Diyosu tapinay ngabi. Do sumambayang, montok dago. Doi di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na dadi datakaw, kiningan tabakas, mamuhiyong dadoso. Ngabi datakaw, o magawit datakaw, dahil kapasizon sa ladyo. Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Bontugan doy di kinoy ngan di takabas koso. Di kawasan doy tuhun nabi tangabasi. O gigino doy tanah mangan sosikoy niya monong kuwaw si koya.
Ano sumambayang Onuay si kayo na oy Tuhan kinaingan sa do mamantang si kayo na dadiyaw miyampay avi pamusaban sa guminavo da patitikid tuhon atapatan do ginavo. Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanakno imamamas si amamolinta miyampay diyaw idikapisan de Espiritu Tapitwa kinaingan montok sa hihinay ay sa papupuson. Pemasan manta de profeta Jeremia. Itimpu dilajak Josia, nakabos de dago, ibos di Tuhan do. Paguhui do natodo ku Isiaw, doi pagaganakan, naihan ku no Isiaw. Paguhui do nakahivan ko, napihi ku no Isiaw. Napihi ku no Isiaw sabagi do profeta, doi ditinaw ngavi. Dadi do bay no imang no tonda do pakalaja ingkakat no ompayhon no iziho di santop panuan kudiaw ada ko tumpohok dai dumbangan deho toy idumbangan deho tumpohokon ku iiziaw izo no podadaw ngata daw bay no do dizon ku iiziaw do iso kakadasan tagazo inakuta toy gi tagazo bosi Om tabon tambaga, ihumavan da savyavi di titinaw, ilaja ngavi di juda, tanak laja ngavi di, padri ngavi, om imomomogun ngavi di. Menong kimang idiaw izyoho, nga au imay kabagah diaw, tumiampay so diaw, do papahapas diaw, ituhan iti mobos. Ibos di Tuhan. Poboson do menungku o kasakadazano. Idiaw no oy Tuhan o pakiumahigan ko ada zono paikukumo po. Id katuhidano tampasizo no pagabaso zono kinongo zo noom tampasizo zona. Dadi no da pampang isusuton ku do makiumohig. Ikuta tafakas do manampasi dogo. Tu izyaw no ipampang ku ikuta ku. Pahapaso zono do mantad hongon di tangalat. Izyaw no, oy Tuhan, ikansananku, katumbasanku, oy Tuhan, damantad po, di omuhok sopo. Idiyaw no, o sinondionku, damantad po di kohodi so, mantad di dayho sopo, pagaganakan di inaku, do izyaw na hait, sakaday ko. Poboson ida menungku o katuhidano om datikita daw sakadayno oy kinaingan no iya sudiaw damantad di omuhok supo om kakal supo da papabal
di kay mazan nungawi. Pamasan mantad suat koiso di santipol de tuhun ngawi do korin. Imang no hisab tititak ngawi takakabas po. Om pakitonon ku izozu dilahan iababasi po. Mantad tombono po diho. Nung nabiabi ku o kabahan demobos. Miaga do tuhun ngawi toy tasab ngawi. Ngamobos so ima miampai aiso do koginavan. Mamiaga sono ditagung do motung hotung, toy itababang do manggang. Nung nakambit so do titak, do kapagahunggungan, kalati do sabyabi di katapatan, iahom o kamoson, om koyho do sabyabi, om nung aiso no di o uangon do katumbasan ku, do monginsi do nuhu ngabi takabas. Nga aiso ima do ko ginavan ko. Nga aiso i dogo. Nung patohodon ko o sabyabi idon dogo, toy sesodi om nung tinan ko po nga patakon ko diyaho. Doman tutuday nga aiso ima do ko ginavan ko. Nga awi ko bogavit i do nununo ko basian doy dogo. Ko ginavan na po nga tumoy mo do katoboy om otohod, aw iinsan i do papahadan, aw iinsan paginda dama, toy ponong ko daw o ko ginavan, aw iinsan i do abagang toy osingot, aw i ohim patukan i om aw nogi o binhodong. Aw i on siko doy do so nga vidovokon o ko ginavan, nga anangan do idi katapatan, poin tonda tomoy mo, ido penhyong do tumbasan, do humansan om do tumoboy do nununopo imikot. Aw i opupusan o ko ginavan, nga nung kiba do titak ngabi do kapagahunggungan, nga koykot i o timpu do mo siti tumagak ngabi i, toy ko titak do bos ngabi, aw i magumpusan i. Omtoyhan tu iho nga koykot nogi o timpu do mo siti o pupusan. Tu awi poinggonop o toyhan do tokow, awi poinggonop o kapagahunggungan do tokow. Nga koykot no po i poinggonop, tumagak no di i aw ngavi poinggonop. Ontok na po, di tanak zo po, nga no bas zo remobos, miaga do tanak. O mamusaw ngavi, miaga do tanak. O manong kiwa ngavi, miaga do tanak. Nga dobay no, tunasukod so no di. Zadaan ku, ikalalahan no ngavi, don tanak. Tokito na po do toko, bay no, nga isangay manvan do isomin, nga kopikito toko imay do pitubungan. Ino po toyhan ko do bayno nga awi poinggonop, nga koy hosoi may koso do miaga dogo donoyhan koso. Ponibon na po nga kiba do tohu i otogoy, kotumbasan kahansanan om ko ginavan. Om ino po tagaso no koso diho nga ko ginavan. Ibos di Tuhan.
I Tuhan miampai dia Yesus. Pembahasan mantadiabal tabasi tabitua sinuat dilu. Timpu no I Jesus do minabos do dai dia ho do dai ho I sinagog do ma masono otuhuk do ba baino iti nongokosuat do ma masoko panogi do mokinongo. Sabi abi I dai ho di do pinapokotopot di sido. Nong imazan isi ho di bos tanga basi I minikot mantad munung di sido. Pabos na isiho do iti nabo I tanak di Joseph di koni nga simba no isido do mositi na po do oiton Yesu day dogo I boboson do oy mong ngusap hingasay po o diaw sondi bisan zo di Yesu do nungokongo sikoy di nangantakan doy hoid Kapernaum. Maino do doiti id kampung nusandi iniman nungavi do dayho. Tihambus no isido do minabos do. Poihon ku isi Yesu totoh topot. Aiso ida profeta do otoimo do id pogundaw sandi. Ogumuhaid o tandu nangapatazan do sansabo do id Israel. Totoh topot no kozo di ontok timpu di Elijah. Di ontok poin hantop o tavan do tahuton onambuhan hinaid nontok do ponon hoson o id pototongkop do tanak di ngaaw I pinogad I Elijah day tongoy so diho pinogad di sido day songhun tondo napatazan do sansavo do doyho id Zarephat iso kakadazan id Sidon. Ontok di ontok timpo di profeta Elisha. Ogumo atuhun ginamuan id Israel. Nga ay sa tongosanguhun diho do nahingasan. I no tuhun do pagun Syria. Ina aman. Hongaw na po diho itingan naikot no do nangasang I santop diho id sinagog. Sihok na isiho do miningkakat. Pinsugagangay no diho isido do pinapahabos di kakadazan. Obito na diho isido do doyho id gotok di nuho I kinasumpakon di kakadazan diho. Giginavo do papatu da disido do doyho id ungib. Tapi naik kong abi. Mika dinabos kuditino I tema do toko do tadaw baino. Teko minggu baino na po nga Ecclesia sabagi do profeta di kinaingan. The church as the prophet of God. Teko idmalazo na po nga gereja adalah nabi Tuhan. Profeta. Teko prophet. Ano dati pamalatian do toko tapi naik kong abi. Ano pamalatian na takaw kokomoy diti? Ovi takaw na mamusaw I kinapodsuan na takaw. Untok na pod sa takaw, nakatay mo takaw na tumaw krisma. Noman takaw na tumaw diti miyagadi Kristus. Inoman dumadi sa bagi do padri, ladya, profeta. Tadi ipopondom do takaw do nadadi takaw pu datinan di sido pu datinan di Kristus montok kapasizon salajul. Tadi mahik takaw ano iti kamazon do profeta spokesperson teko I kamazon do mamabos teko I subay na pa nga messenger saying something important about the present. Jadi walaupun semono ipaboson iongaw takaw iokito da takaw id bos da kinaingan. Kapoyhan di haditi semono da kamoy
i kapaguho future. Tetapi okon ko do i kamazon do prediction. Jadi itbos na pasuvay nga sanguhon i mabos montok da bokon. One who speak for another. I profeta ngabi i ongaw da toko mega ko do profeta Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Joel, Amos, o gumupo. Jadi isihon na paditinga mogovit papalati teko interpret ibos da kiningan montok kapaingatan da tuhun. Jadi pembahasan kaisa di tinu inongo toko kapamahawan di profeta Jeremiah. Nung katanud toko isusoy di sido. Au isido mimang do onuan do kalajak sabagi da profeta. Sebab i pemusaban di sido na po nga omuhok po isido. No kuatu au tinoy mo di sido iti kalajak anuan da kiningan dumadi da mamabos montok di kiningan. Sebab na po nga kopyuman isido da kosusan higa kozado untuk timpu dino life threatening tuhun do Israel na po nga naintutunan do okpa daw tuhu stubborn. Tadi audi i Jeremiah do mimang sebab kapanak do kosusan montok di sido. Tadi tapanay ko ngabi mazanuno di nabazan di profeta Jeremiah. Mungkin kiva dati inabazan da tokaw sandi tumanud di situasi da tokaw. Kumazan tapanay ko ngabi kiva dati di opihi do dumadi do chairman, cheledi, manunuat, manunasibot gumupo i komite ngabi i suang do paroki do tokaw. Ano dati sisimban da tokaw. Taymon tokaw nangko, tay ko gumo o alasan o gumo o sabab da tokaw. Nadi kivanig ya dati di kopyuman do susa. Aw kangkat. Tay ko aw koy ho aw di manoy mo. Tay ko mintudok tokaw. Ikuvo ikangam o kalajak diti ada tidak tokaw. Kibada sinikulan. Teko au tokaw kasanggup da mangingit di kalajak sebab kopi man tokaw da osusa hobi nakozo do kahasa da tokaw do papanaw do kalajak di boson bago da tuhun. Tadi sovan tokaw tapi naik ko ngabi itonggungan tokaw. Maza di sakramentum natay mo natakaw nagi ititak da kiningan pumatay sa iso datakaw sabagi iso patinanan painsampu takaw idi Kristus kapabagi takaw ano ikiva datakaw i kamazon do titak da kiningan okon ko popion takaw dadi okon ko semestinya perfect ipatakon na tako, iporkongsiyan na tako nga, at least, kano manak na kasakadungan, montok do bokon, montok do community na tako. May kadago sandi, walaupun na tahu nagitaon, muhok po, doin kapanampuanan, ministry. Non one so the bishop na tako mangigita kaladya, teko tunggungan, managubang ditik karitas. International organization. Mula-mula ipamusaban ko sandi nga susa. Okon ko mimang so nga mumuandam so iso no kinaman ko. Jadi auto ko gyakoy honong auto ko kuminam. Bahabay na mimang opimanan ko asusa nagi apagat. Tapi sahaban ko nung aiso na po tay ko
ay so ikasanangan mamamasi day tiid pamagunan. Nung auhan, tayo asanang ikapasizan na tako tapinay ko ngabi, aw tako dati humansan na kiningan. Dadi, miyaga di Jesus Sunday Gospel inongaw tako na tanaw bay no. Aw tinay mo, i-community daw Sunday. No, ako to aw manay mo, ituhun da Jahudi. Sompi Jahudi isyo nga aw manay mo di Jesus. Sabab nakakita, nakaiho isyo, i-kapapasizo di Jesus. Ituhun da Israel nga, akan ko mintutun ko sa di Jesus, katapi, i-miracle, i-intangan diho. Jadi sangyan mo bos, i-Jesus, kapamoy da kapanan sunudan, kapanan tudukan. Mungkin akaso dati i-kapasizon da tuhun Israel diti. Jadi aw di isiho da munay mo di sido. Nagi, i-bos, nakiningan, kasindol, montok diho. Sabab, ano ipabalon di kiningan? Ano ipabalon di Jesus na po nga? Kau ginavan kabinsyanan. Jadi Jesus okon ko na po kamazando perantara. Maza di tama di sido katapi kano isido da mamohingos. Kahingasan deko mamohingos isido mazano di kabinsyanan kaginavan di sido diti. Miga di ongaw takaw id pambasan kaduva i sanctipol i popoyho da takaw. Nung nabiyabi ko o kabahan da mabos miga da tuhon ngabi tay tasab ngabi nga maboso imam yampay ay so da ko ginabahan nga miga so di tagong do motung hotung. Pamusabay takaw gyanong ogungon takaw itagong tung usong mangunino po. Kamazan aw kopyuman tay ko ay so do perasaan. Dadi tapinay ko ngabi tadaw bay na nagiditi kopyandot i kalamazan do minggu katikatikal. Tema na po do minggu katikatikal diti keluarga jalan menuju kekudusan. Paganakan kuma lahan kuma do kebutuhan. Jadi minggu katikatikal ipopondom do toko itunggungan do toko sabagi do menanan tuduk. Okon kono po id community nga hobi nakozo id paganakan do toko sandi. Jadi mohoing okon ko mohoing no po nga i ongotua i nakapaguhu dan nakatrimo nakatumbasan paingko da papabagi iti katumbasan kumadavokon kumangabi tanak da takaw. Ano i bos di sanctipol kaduva keluarga jadilah sebagaimana seharusnya ipaganakan duma di takaw yang sepatutnya. Sabagi da iso da katinanan idi Kristus in kapisan da takaw diti kumatiso omtiso. Tadi kiva da fungsi da tesis da takaw miga dino bos ko ditino masing-masing kiva da titakom ino ipabogison da takaw kumatiso omtiso. Maza da sakramentum da pisaban ino taymo di santob di nakasabo. Iso o grasya nagii kapanampuanan hobi na koso montok no kabuan i paganakan tanak ngabi na toko. Nadi tapinay ko ngabi tadaw bay no i tudu da toko ditino Eklesia sebagai da profeta di kiningan. Kiba da tanggungan da toko sebagai da profeta da kiningan. Mabos montok da kiningan. Manak da kapanantudukan. Papabagi itayhan da toko. Kano no?
May toko pabalo iti bos ta kiningan abal tabasi. I katapatan maza no teko id kaginaban moy do ituhon nga nga kano do kaginaban kabinsyanan maza kiningan kopyuman isiho kabahiw na da do oposisyon diho kano tay mo toko i Jesus maza do Eucharistia tabituan diti. Bingkakatoko ano no tapinay ko nga invaguvay toko ikotumbasan na toko tumbazan so idiso kiningan itama tabakas munanodo databan tana do sabia bikonunu okito au okito tumbazan so itok datoko tuhun nga montok pamasusan datoko Suminundot isido mantad surga. Maza de Espiritu tabitua. Nadadi tuhun day dihahangay Mary. Nadadi datuhun. Montok sabab datoko do nakapapak id salip do id sibo di Pontius Pilate. Noon do so isido nakapatazon nohobong. Tuminungag vago, ontok di tadaw kumatoho. Id katanudan miyampay di buk do tong pitwa. Maninsabat si do id surga. Pinaikaw do idi abananan di tama. Mikot may vago isido. Id kabontugan. Mambisala di sangimpasi nangapatay. Pamalintan daw ay may kapupusan. Basan so, idi Espiritu tabitua. Ituhan i manak da kapasasan. Imuzu mantad di tama di tanak. I miyampay di tama di tanak. Do sambaon bontugon may. Inokobos maza di profeta ngavi. Tumbasan so, with iso eklesia tabitua. Katolik apostolic. Mga kunso da iso kapodsuan, montok di kapohiangan da dosongan. Mandadandad so da di katungagan di nangapatay. Di kaposisyon di pamagunan da mikot. Amen. Patotongkop da binon, miyaga do Nazaret, tu aiso da katumbasan. Tu aku di datoko do paintonda do makinongo di Jesus. Hobi po vago kinuri datoko do paintonda do papahambos di bos ngawi di Jesus do vinon diti iaw mo kinongo. Kano no sumambayang montok do vinon nogi montok datoko. Sisimba na po datoko nga oy Tuhan pobos no mo kinongo sikoy. Oy Tuhan pobos no mo kinongo sikoy. Do katama no da o eklesia papoy iya di bos ngavi di Kristus miyampay aiso ko osi kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, pobos no makinongo sikoy. Do isikoy tuhon ngavi do Kristian do kapapasasi no da di koposyon di don Kristian day lahan do pamamasi doy kaboboso dagay. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, pobos no makinongo sikoy. Masadagay do koy honoda o tuhon ngavi do i Jesus Kristus no it non todo non do kabahan totopot. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, pobos no makinongo sikoy. Masadagay do asapo no da o tuhon do koy ho do i Jesus no ilahan. Kanono sumambayang doy di Tuhan.
Oi Tuhan, pabosna kinangaw sikoy. Dokoy ho sikoy no da do i Jesus no ikabasa do manak dagay do ko posison do hobi poinggonop. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, pabosna kinangaw sikoy. Mazadagay do asapo no da o tuhun. Sumambayang toko mentok diho isumakit miampay tolo COVID ko padom sisam domaza do sakaday do kutul ngavi nos ngavi paganakan ginawangan ngavi diho do ovit no da do ikawasyan do dumapus di titimpu do kasusan kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, pabosna kinangaw sikoy. Kanono mikot de Santi Maria, tinado toko, makiano di sido, do manampung do toko, kuma ditanak di sido, ituhan do toko, Jesus Kristus, miampay sumambayang. Ave Maria, penuh grasya, miampay diaw kiningan, bitua ko itanga, dosa dia betondu, bitua itu badi tinanu Jesus, Sancti Maria, tinada kiningan, kinsa na sikoy tu, nabi mamidoso, babay na ontok jam, patazon sa. Amen. Oy Ama, nakapakawasa ko dagay do otumbasan, makinsian sakay diyaw do onwan sakay na dadiyaw do grasya, do adadi sakay na da, do magogovit do i katumbasan do kuma do vinon. Kinuan sa iti mazadis do i minikot do paingovit di pason do kanabaon kuma do vinon di i patubangan. Amen. Tuhan kita agdagay, matakot agay mga zodiac. Sikoy umikot, niyapay titaha, ginawasan ng mga zodiac. Umikot agay,
Azo kana Tuhan kiningan do sa bibinangon, tumaza na kabasyano na kataymo sikoy dilaw titakon sa diyaw. Tuwa di tanam om kalaja dohongon nga bidatinaw tuhun, tumadimay iti montok dagay di loti do kaposisyon. Azok na Tuhan kiningan do sa bibinangon, tumaza na kabosyano, nakataymo sikoy dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi kuwas anggur om kalaja dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko ang Diyos ngabi, o tayo mo na dali di kiningan, itama tabakas. Oy Tuhan, obiton sa doid altarino, itititak ngabi do katampuanan sa. Kon sikaw no do manay mo iti ngabi, sumampayang sikoy, ompohyo no iti ngabi, day di sakramentum do kapanambusan sa. Maza di Kristus, Tuhan sa. Ituhan, miyampay Diyosu. Poin sabato o ginabong ngabi Diyosu. Kano manak do kapanang katahuadan ngabi day di Tuhan, kiningan datokaw. Totoo topot do katunod om otuhid iti kalajasa om kapamasisan sa. Tumoy mo om idambono po do manak diyaw do kapanang katahuadan ngabit. Oy Tuhan tama tapitwa. Kiningan tabakas kozo om aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di misterium da Paska disido. Naponga disido i payman koy mazan kozo. I maza dino do nakapapagabas isido dagay do mantad di poku do dosok om kapatason. Momoho dagay day di kabontugan do babay no. Punganan no di do tinaw no pihi. Papadrian poin ladya tinaw tapitwa. Tuhun ngabi montok kasungunuan no sondi. Napapabal idnom bonopo di kaladya ngabi no tindama. Tuno ka pumahaw kadagay do humabus do tatubong humadid ni nabaw nuson di kay mazan. Pamingkano, miyampay do tasab ngabi om hugwan tasab ngabi. Miyampay tikon ladya ngabi om pamalintan ngabi. Om miyampay sabi abi di magigison ngabi id surga om kwasa ngabi do surga. Humazaw si koy di hozaw kapazan do kabontugan no om miyampay aiso kapupuson mga zaw si koy. Tanah, no ponudo
Patotopot obitwa ko ay Tuhan, itobot do sabiabi ko bituhan, itinapogi, do disono do obitwa, ititak ngabi, sumambayang sikoy, mazada papasondot di spiritu nu day ditingabi, miaga bohobo umatu. Moy do ada dida, itingabi da montok dagay, ditinan, omsa di Tuhan Jesus Kristus sa. Ontok ni timpu dan iman patabusa isido, om nasaga ko sa da suminuang daid ko da sandaw. Nagano isido da loti, om minanak do kapunang katahwadan ngabi. Pinangakip di om pinapatak di mo kikiiyang ngabi daw mos. Onuo iti sabiabi ko, om pangakan na diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megandi untuk napong imakan min susadap. Nano di sino isasaban om insan pada minanak do kapanong katahuanan ngabi. Pinatak di sino ide di mokiki iyang ngabi daw mos. Onuo iti sabiabiko om panginom naman taditi. Tu iti no isasaban di zako. Iza di batas kababago om aiso kapupuson. Ipatungon may montok di Yesu ang montok tagumo. Montok di kapohyangan do daw songabi. May no iti daid kandaman dago. I katapatan tahom lati do katumbazan. Itinapogi, do masos kay mamalamay di kandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, iloti do kaposizon isasaban do kapamasizan. Manak do kapanong katahuadan ngabi, do nigitan si kay diyaw, do kapadan day dumpangano manampuan day diyaw. Ahudok koso isikoy do sumambayang, do magi day tinanom sa di Kristus, at imong skenadadid iso maza di spiritu tabitwa. Honda mo, oy Tuhan Ecclesia no, paintongkop, id patatongkop di pamagunan. Umabito na susido di kapanuan na tahod sa kanay. Sangbian miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Father ngabi. Honda mo nagi ito pinay ngabi dagay, inungokodop, idi kahansanan di katungagan, sabiavi inapatay id kosyanan no. Tay mo na isiho din nabaw de vos no. Kosyana dagay sabiavi sumambayang sikoy, lumyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinarikiningan, Sancti Joseph, Sabodasido. Miyampay di apostol tong bitwa, sabiavi isangti inokpapon siko diawid po ompus di umulan ngabi. Kanus kenada di kaposian, do dumadi do sampai tumungkus ngabi di kaposizon sa lajul. Pamangaso o mampantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Kristus. Maza di sido, miyampay di sido, idi sido, kiningan tawakas, idi kapisan di spiritu tabitwa. Sabi abi kabuntugan kapantangan nga diyaw no, montok sohihinaid aiso papupuson. Dadi panu di mamamasi naug, masadak pangyaan pangkiningan, katama sikoy demobos.
sarta sastangadal, Om Kori Om Asikoy, Dohasa Nabidagay, Niyagadagay, Lopoporion, Disantong Momuhasa, Umamandagay. Om Kadas Nikoyo Vito, Yohitoy Bazatan, Napagabasozikoy, Pagkabasa sikoy, oy Tuhan, sumampayang sikoy, damantan poti tikid talat. Kotahod no, damanak, do pibabasan, id tadaw nga vidagay. Do maza di sakaday no kasenan no. Pagkabas kayo no dato moy mo, damantad doso, pain tampasin, mantad sabi abi kasusan kinabo. Do masa sikoy, paingandan, di kahansanan no bituhan, di koy katan di mamamasiza, Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol nga vino. Pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Ada intong de doso nga bidagay, nga de di kutubasan de eklesia no, katahod no, damanak, da sido da pibabasan pisan, katanudan niyampay hizab no. Imamama siya mamalinta, montok sa hihinaid, ayso kapupuson. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyosu tamoy mo. Ano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, domba na kiningan, intangay sido, mangidu di doso, ngabi di pamagunan. Obito ano, sontob oho de di makan, minsusodop di domba. Oy Tuhan, sa may padanda, patut ka ada sa masutita ko. Ang Diyos sa mga paipos, ang sanay kadudok. Itinanom sa ni Kristus, magkapitat ako, day kapasusan sa ladjul.
Eucharistia, Pilot Gusto dagan, Gohubukan nunod pinanong sanu, Kotowada, Yampay lamazon sa, Eucharistia, pamaganan Lotiong amru, taganang proposizon, ada di dot tinganom sa anu, kanodong api kanong soku, posizon ko kinabana, Ingoon ko kaampasanda, Eucharistia, no ko'y tahangada, Kotowada, ibos ang pinanu, Tobut ko po, season untuk tagay. Tuminaan, koson di doy dagay. Takanon ko po, season untuk tagay. Kotowadan, kopiso si konya, Nyampay ko dagay tomboy mo, Eucharistia, kung ginamaanu, Takanon sa sorinay dokoy pasig, kanodong api kanong isoku, posizon ko ginamada,
Kano sumampayang nakakan ditititak ngabi kapamasusan sumampayang sikoy oy Tuhan do masa diti sakaday day kapamasusan salajul gumumonada o katumbasan tatapot mazari Kristus Tuhan sa Amen. Tabinay ko ngavi, imang po ikaw, da mo kinungaw da pipio kapoyhan. Kopyondot da suti kalamazan da taon vagu da sina, da point tutub di o upis mission, mantad ko iso gisom ko duvo tadaw Wuhan, February. O kabmahik o upis mission, do ontok ko tahu tadaw Wuhan, February. Ahansan do otohinasan do tabinay ngavi o kapayhan diti. Kursus pra perkawinan, pemberkatan perkawinan 2022. Kanjul iti do ontok ko opadam duvo tadaw Wuhan, March. Ita daw ko onom, tumimpun, da jam kotu dong sedop, gisom jam kaapat, jam kotu dong suvab, gisom jam kaapat minsa sedop. Dadayho i Dewan Paroke St. Michael Pinampang. Kapanutuban po da kapoligistahan, nga untok ko duwang kapadam bahu tadaw Wuhan, February. Kapoligistahan na po diti, nga montok no do sizam nga padam himo pasangan. Pion diyazu i website paroke montok kapoligistahan. Taklimat, to'y boboson montok susumikul tadaw minggu, o mahoyng PMG St. Michael Pinampang. Kanjul o boboson diti do ontok ko himo, ko onom tadaw Wuhan, February, i tadaw ko onom tadaw ko tumimpun, da jam ko iso tahu nga pod minute, tahib tangadaw, gisom da jam ko tahu nga pod minute, minsa sadop, da dayho i Dewan PPC. Ahansan do kay kot, iso mantadi mohoyng, da boboson diti. Aw tagal da paikaton itanak tu sasabab no do SOP tanudon no iko tulan pinatanto. Mohoyng i aw kanu mikot do tadaw ko onom nga kabasa do mikot do ontok tadaw ko tu. Montok kapayhan nagi do iino imohoyng inogonop do sungkit do pakabasaon do tumanuded boboson diti. Sumambut pain sakay kulita, kanjul mega tamoy mo, dapat titikid minggo, mantad jam ko padam duvo, gisom jam ko padam duvo, taho nga pad minute, daw nga daw. Ina po kapoligistahan da tumanud misa, nga okito diyosu id website paroke. SOP do umampazat daid misa. Ino ito binay ngavi, pasaon do mumpazat, nga mo sitino do naganop do sungkit, ingo duvo mohoyng daw. Muntok susubay kapayhan, okito diyazu id website paroke. Kano sa viaviming kakat, muntok da sambayang sinod. Mingkakat so idumbangan no o Espiritu tabitua, tumimong miso idngano, isyaw no ikano manantudok dagay, dadiso no ginaposa do hamin no. Yaot sikoy dilahan di mositi ugadon sa, tudukay sikoy do gumusa di, mungkang sikoy mamidoso, kada sikoy pahugoso do tingaw. Kada pahugoso kabaswanan, gawit dagay lahan di aw katunod, toy pihi sondi mga hong do kay mansa. Idpisan dagay, odyum sikay diaw,
Moy dokano sikoy mamanaw santanudan pakasan doy kapasasan selajul. Aukan sao mantad lahan katapatan. Onui kotunod. Sa biyabi iti kinon sa diyaw imasok kumalajab id sa biyabi tampat timpu. Idipisan ditama ditanak. Sohi hinaid aiso kepupusan. Amin. Tuhan miampai Yesu. Pamiampai sindeban. Omi balakat ikiningan tabakas kozo itamang. Omi tanak. Om di spiritu tabitua. Sumondot na daday Yesu. Om tumimpon miampai Yesu. Sohi hinaid. Ugadno om papalono. Ia bal tabasi di Tuhan. Voz e oi dia selaju.